Okay, mukaba mutya basebeni banyabo kansubeni muri bulungi mwebale mirimo mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya obusogo okwisanya na amani ona kola ensolo kubanga nsinkana kukomu omuganda wange mwebale mirimo baba nze mbayo buli kaseera mpola mwebale okuyiya mpola mpola era tusigalawo nga tutambuza kubaba kobati emiti emito n'ekibira so ekikusobera okubanga kikundetesa bintu bingi kasuka mpulire ndiwo nakanti muganda wange ndakunoonyako kalikwani sobola okuba nga olamusa ku bantu memale bananga balituwuliriza n'abalijja okutubona n'aba n'atuwuliriza mu mbali eyo nga tibali kutubona bya mirundi esatu eriyo olw'okuwuliriza ng'ali kubona yabaayo ole okuwuliriza obuwulize nga takuboine yabaayo ole ali kubona nga tali kuwuliriza mwebala okuba nga muli kuwuliriza ku mukutu guno era nsaba ino omukutu guno mujje mu maiso nga mugwekuumira kuba gwidda kubatuusaako ebintu bingi so ntyo ninze Fireman Kalikwani original abandi bandijara the man original fire hot like fire feel like wena kubirake mpaka kakasoka kaze tatukoyo kuba kwana so akemako nikosoka katukoyo kuba kwana mbamala abasomi oje kwekanga bakutwala lozira olwesiri nyamale bakuzibemya ayibuti kirobozi kyakula mwali basada ba amani ali bato so buti kirobozi kyakulamu ndiwo so osobola okundeta original Fireman Kalikwani oba Fire Kalikwani okakuba endongo njikuba wabula namera amadalaka takunsoni wokwogerera ku chano yo nti nina amadalaka amadalaka genamera nti endongo njikuba itijikuba nti ya kulya musente aye bwoyogera kino omwembi ali walenga yali kulwanira kembake kakubeyo kwali mu akasente ife tuli kupendongo twatoba n'abasada tuli kwenda endongo ekole mfule sente yali ko bati takuba ya sente bwe dida naawo didanga excuse me nga accident aye endongo je nkuba saawa dino nkuba ndongo nti ndina kyendi kwenda okobera abana Uganda n'aba ni kyendi kwenda okubabuusa era oyinza okubanga kunembadangedde wainumaawo omuntu ayinza okukoba ati oyo saadno yatandika kuba revolutionary songs eriyo lwembaawo lwenakola balweta muli cheap muntu ekyokujja okulonda omubakana kukiikira okusinziira ku busobozi bwamulonda lwakuba yakugulire sabuni ow'olukutu so mwali basaada b'amaani ebiseera ebyo mwali abembi bamekaawo ku ligimu yaimwawo abembi benatera okubanga nabo nabutinka abaidukira bulungi era mbaidi jobless oyo mulala taku Ayubukani MC Kurado taku mwani naife Chansuti taku eriyo muganda waifaawo bamweta Raga Mountain taku Samekul Nkwanga taku eriyo muganda waife bamweta Ronnie B ayembanga eno ni jobless balinga mukuru yaibo bali bajeta eri nandi erabire ayenga bali awo nga bemba basatu Ronnie B Raga Mountain ni jobless n'abembi abandi bandi ate Geno Megadi mpegano Geno Megadi ono yamala yasala mangu yaira kulere yaje Kampala era ebiseera bisinga omuntu bwambuuza ekibuuzo ati abembi be mwalinga nabo ndowooza nga nti ali kubuuza be twabanga nabo ku ground ayenga Geno Megadi yaliwo Mentoni Krono yabayo ni guy bali bamweta Desperado bona baliwo abo baliwo ndidi baliwo kuba tiwuliranga ku nti afiire General Megadi aliyeyo General Megadi nkulengera oli kundi akusenta aizena nja kuidda ali California otitujabona America kubanze bwe najja nja kuba London kati binzo butabonaga nayenga nawo America tiwala akasente asobola okuba tokuba nti ebisabe mwayemberanga muti wali mivuyo nga jabana baliwo saadi no bali abanje emivuyo tijiwa mu music industry kuba emivuyo is part of music industry either emivuyo dino diba created intentionally oba daida accidentally emivuyo dendowooza nti daaliwo okusaawa eyo daali nga dituyamba ino
emivuyo gyenje okwogera ku gino nti bwe wakolanga olwemba nga Kalikwani ng'okoze olwemba lwakoba nti nkoze omukwano gw'ekkubo Jobless nga ye ng'akaali kulekula lwemba lwali kujja okwizaako asooka yaawuliriza olwemba lwa Kalikwani yakoba ati Kalikwani yayembye kuti buti ni bw'aba alina olwemba nga ye nalutambuliramu eyo version ey'omukwano gw'ekkubo alukyusa ayirayo mu studio yakola ki yalukyusa kuba twalina ekintu kye twali tuzimba nga titutyamanga ku nti twogere aye nga buli omu yategeera mwine ekigendererwa nti music ebusoga tulina okumuzimba nga n'omuntu ajja okwida ido nirule aida kufuna gaapu gy'atyama mu ngezi ali mu kuba nkokola enaku n'enkokole didawo lwa kintu kino nti wenkola akemba kange kale nga nina akemba kange kano kebeeta abasoga ensete ti basoga nsete abasoga nsete aye akemba nkeeta abasoga embaire bw'okoba nti abasoga nsete oba okobye buli musoga yena nti bw'okoba oti abasoga mbaire oba okobye oti buli musoga yena mbaire ewaala bwayo aye bw'okoba oti abasoga embaire oba oli kwogera ku abo abasoga abatayikiriza nga nsete bati kye nga so omwembi owundi era ye najja akoba ati zena kankoleyo olwemba lwange nga ndweta abasoga embaire Kalikwani yayembye atya yayembeire mu style kizena kankole mu style eyo nti we yagaana nti olwisi kuimu ababiri kuli kwe yasinze ku mwino okusengeka ebigambo aye nga nibire byona byabaire birungi eby'omwembi buti omwembi oyo gwe basinzeeku olwemba lwe tiruwulirwa bwe rutawulirwa oba oyitaitaine busoga kuba abaire nikyali kwenda okubisaawo nga kiva mu busoga so ife twayembanga nga bw'oyemba ekintu kyo Jobless yakuba ati wakubye kino nga tomukubiire isimu nti muna nakoze olwemba lwange balweta abakyala bwe bati oba tukoye okubakwana so iwe otakuba lwemba olwo aye nga abaaliwo ku biseera ebyo nga tukiringira wakoba nti wendeeta kino gundi n'aleeta kino abantu bawulira music mungi ali kuva ebusoga yakuwa example abantu abasinga bwendogera balowooza bati ndi kukudaalira ndi kuderega aye saawa dino kamera